kwa na mtu mwingine ano yethe walikilela biasala wa mwemeu na mundungi na iwazie we by the way no wazie customer nondo zwe da customer wa daily na baike ndo githo gutola customer wa daily nondo customer maingi ma daily labda akweba kwa mai wa dhala kana kwa chuma aikweba kwa chuma ayo gewa ni lazima nuwe waile to mokua aya mondo zundo ma build relationship yenyu ona muthana lo latetie stock that was a stock muthana wa ndono kwangeleka ni ndono ya ni da wa kana ni we da wese nganyene wa ile tombo saba kando asoko ni latetie stock indi na yu indete no ko bingwa I give it no kyo complain tafadhali tuko likileani la mawea toke tonenga no ndaya na kuwa nengo mwana wako kuna maweasu na agundo ka batonge makombe ndokambe yoko na ila biasala inge siakate tukambiyo kuna biasala zia muthembozu kuna we clean yani we the mweme unoko bingo iya we fanya kazi na kwetha we mundu umeenda kibeti chaku na joy kesi uko na we fanya kazi yako safi kabisa lakini tuwe kolikiane la mawea ando ingi mananganite mawea yani mananganite mawea kabisa yani ukiona mundu umeayika lo biasala ni kwa muka aina yunondo noni yo be mundu ume fulani unokiotho wabau na yikalanga unungi ona mundu ume usu or the same man okodho wa credit yo baube muka na ayikalanga unungi ona okodho wa mtu angima na ukiosungi yende na usise chuma ke ange odala unungi ayikalanga ona okodho kindu kingi mukoli na kanga diena obenduke enge wese kodho wa kwa kubebo iwambe oligelela biasala sia mukausi yake uzuni customer wake ni ma build relationship yo ya customer na mwene nduka lakini yuna gune waambe yo likilela nondo kwenda kuona dai wase customer by the way niki nondo wate yake beti wia ebidi joke ke mwana oi by the way no se mose wa kwano na complain ya ola muthe no kiotho wa credit bano anangula sia no benduke ngeto no diotho uzwi customer iwathi we bandu baku ulokwenda kwananga biasala sia yake na mukanange lakini ti usio kulikilela nelia biasala sia tiele ndateke